Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada video kali ini kita akan sambung bacaan kitab Riyadhus Salihin, masih dalam babus sabri. Hadis yang ke-29. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul karbu faqalat Fatimatu radhiyallahu anha wa akarba abatahu wa akarba abatahu faqala laisa ala abika karbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abatahu ajaba rabban da'ahu ya abatahu jannatul firdausi ma'wahu ya abatahu ila jibrila nan'ahu falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha atabat anfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam at-turaba. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit keras yang membuat beliau pingsan. Fatimah radhiyallahu anhu mengeluh, aduh, ayah sakit keras. Kemudian beliau bersabda, ayahmu tidak akan menderita. Kemudian beliau bersabda, ayahmu tidak akan menderita lagi setelah hari ini. Ketika beliau wafat, Fatimah berkata, wahai ayahku, engkau telah memenuhi panggilan Tuhan. Wahai ayahku, syurga Firdauslah tempat kembalimu. Wahai ayahku, kepada Jibril kami menyerahkan wafatmu. Ketika beliau sudah dikubur, Fatimah berkata, apakah kalian menyukai untuk menaburkan tanah di atas makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-30. Wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harisah maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa habbihi wa ibni habbihi radhiyallahu anhuma qala arsalat bintu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ibni qadih turida fashhadna fa arsala yaqri'us salama wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'du bin Ubadah wa Mu'az ibnu Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi fa'aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqa'qa'u fafadat aynahu faqala Sa'd ya Rasulullah ma hadha faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin fi qulubi man sya'a min ibadihi
wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Muttafaqun alaih. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Haris radhiyallahu anhu, dia adalah pelayan kekasih dan anak kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, salah seorang putri beliau bahawa anaknya sedang sakaratul maut. Salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memberitahu kepada beliau bahawa anaknya sedang sakaratul maut. Maka kami diminta untuk datang, kemudian beliau hanya mengirimkan salam lalu bersabda, sungguh menjadi hak Allah untuk mengambil dan memberi. Segala sesuatunya telah ditentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kamu sabar dan mohonlah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu disuruhnya kembali menghadap Nabi lalu meminta yang disertai dengan sumpah agar beliau berkenan hadir. Maka pergilah beliau beserta Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lain. Maka anak yang sakit itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan didudukkan di pangkuan beliau, sedangkan nafasnya tersenggal-senggal. Maka menitislah air mata beliau. Kemudian Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menitiskan air mata? Beliau menjawab, titisan air mata adalah rahmat yang dikurniakan Allah ke dalam hati hamba-hambanya. Dalam riwayat yang lain, ke dalam hati hamba-hamba yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah menyayangi hamba-hambanya yang mempunyai rasa sayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-31. Hadis yang panjang. Wa'an Suhaibin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Falamma kabira qala lil maliki inni qad kubirtu fab'as ilayya ghulaman wa'allimhu as-sihr fab'asa ilayhi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu wa kana idza ata as-sahira marra birrahibi faqa'ada ilaih fa iza atas sahira darabahu fashaka zalika illa ar-rahibi faqala iza khashita as-sahira faqul habasani ahli wa iza khashita ahlaka faqul habasani as-sahiru fabainama huwa ala zalika iz ata ala dabbatin azimatin qad habasani an-nasa faqala al-yawma a'lamu as-sahiru afdalu am ar-rahibu afdalu fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amru ar-rahibi ahabba ilaika min amri as-sahiri faqtul hazihi dabbata hatta yamdiyan nasu faramaha faqatalaha wa madan nasu fa atar rahiba fa akhbarahu faqala lahu ar-rahibu ay bunayya anta al-yawm afdalu minni faqad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa ini betulita fala tadulla alayya wa kana al-ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawi an-nasa min sa'iri al-adawai fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya fa atahu bihadaya kasiratin faqala ma hahuna laka
ajma'u in anta syafaitani. Faqala inni la ashfi ahadan innama yashfi Allahu ta'ala. Innama yashfi Allahu ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullah fashafaka fa amana billahi ta'ala fashafahu Allahu ta'ala. Fa atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahu al malik ma radda alayka basarak. Qala rabbi. Qala walaka rabbu ghairi. Qala rabbi wa rabbuka Allah. Rabbi wa rabbuka Allah. Fa akhazahu falam yazal yu'azzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulami. Faji'a bil ghulami faqala lahu al-malik ay bunayya qad balagha min sihrik ma tubri'u al-akmaha wal abrasa wa taf'alu faqala inni la ashfi ahadan innama yashfi Allahu ta'ala. Fa akhazahu fahal yazal yu'azzibuhu hatta dalla 'ala ar-rahibi. Faji'a bir-rahibi faqila lahu irji' an dinik fa aba fada'a bil minshari fahuwa fa wudi'a al minsharu fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu hatta waqa'a shaqqahu thumma ji'a bijalisil malik faqila lahu irji' an dinik fa aba fawdi'a al minsharu fi mafriqi ra'sihi fashaqqahu bihi hatta waqa'a shaqqahu summa ji'a bil ghulami faqila lahu irji' an dinik fa aba fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza fas'adu bihi al-jabal fa iza balagtum zirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatirahu fazahabu bihi fasa'adu bihi al-jabala faqal Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ila akhiril hadis. Banyak hadis ni ya. 3 muka. Kira tu kita dah baca banyak. Jadi hadis ini insya-Allah kita akan baca pada video yang akan datang. Hadis ke-31. Kita akan baca makna dia pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.